ikaze nanone rero reka tuganire ku Rwanda n'u Burundi. Niba wibuka neza nagize kubwira nti u Rwanda n'u Burundi biranze bibaye agaterera nzamba. Sinzi aho tubihera. Byageze aho biraceceka, ariko uko bimeze uko urabona ko u Rwanda n'u Burundi bigenda bitana mu minwe wa mugani w'abashinga nahe. Tubihereye rero. Reka duhere ku byo Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ari kuvuga. Ndayishimiye aravuga ati inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubize ameru mu isaho. Mu Kinyarwanda ko tubivuga nibasubize amerwe mu isaho. Ariko abarundi b'umutima mwambe mugavye, kuko ntawuzi umunsi w'igisuma. Aya ni amagambo akomeye cyane avugwa n'umukuru w'igihugu. Kuki yavuga? Dusubire gato kubivuga ngo Ndayishimiye Perezida w'u Burundi ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Kubera iki? Ngo kubera ingabo yohereje muri Kongo kugira ngo zijye kurwanya M23 M23. Akaba yo mpamvu kugiye bandika ngo uriya Perezida ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Kubera iki? Ngo kuko abasirikare boherejeyo bagomba guhabwa amadolari 5,000 umwe, ariko bo bakomeza babaha imishahara bari basanzwe babona mbere yuko bava mu Burundi bajya muri Kongo. Bivuze iki rero? Ngo abayobozi bo mu Burundi bose barimo barabyamaganira kure, ariko none ukibaza uti u Rwanda n'u Burundi birapfiki. Wibuke ko mbere yuko tubijyamo byose, reka manze kwibutse ko nanditse igitabo kuri Ukraine, imyaka 12 yuko intambara yo muri Ukraine iba, buracya biraba. Nandika n'ikindi gitabo ku Rwanda, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Ibi byose uko nabihawe bikaba byarabaye, ntabwo bingira umuhanuzi na gato. Ntabwo bingira umuhanuzi, ntuzumva n'ahantu hamwe niyita umuhanuzi, ko tuzi neza ko abahanuzi bavanaga n'Imana direct. Nubwo Imana yaguha ubutumwa ku bantu, ntushobora guhaguruka ngo byuke wita umuhanuzi, kuko ntabwo wavuganye n'Imana. Bivuze iki rero? Iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi benshi bakirebera mu ntambara, hari n'abakijyana mu moko, ariko byose bishamikiye kugira ngo Afrika iruhoke. Mbere yuko rero Afrika iruhoka, uzasanga uri ku ruhe ruhande? Ese uzasanga uri ku ruhande rwa Satani cyangwa se uzisanga uri ku ruhande rw'Imana? Urabona ko hamaze gucika ibice. Hari ibice biri kuri Kongo, u Burundi, urabona ko Afrika y'Epfo iriho, n'ibindi bihugu byinshi bigiye kugenda byigaragaza bikerekana uruhande bihagazeho. Hakaba uruhande rw'u Rwanda. Mu Rwanda baravuga bati aya magambo Ndayishimiye avuga, ahubwo niba ushaka gutera, niko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungire ari kuvuga kuri Perezida w'u Burundi wavuze ko u Rwanda rugiye kumutera, ahubwo niwe ushaka gutera. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yabwiye abaturage b'igihugu cye ko bakwiriye kuba maso, kuko ngo ntawamenya igihe u Rwanda ruzaterera igihugu cye. We abyita ko ntawumenya umunsi w'igisuma. Iri terana ry'amagambo rero rivuze iki? Byanze bikunze zamatse ibihugu ziba zifite uruhande zihagazeho, hari ababari inyuma bari kubisunika, tukabona ari u Rwanda n'u Burundi bari guterana amagambo bashaka kujya mu ntambara, ariko ubiri inyuma ari umuzungu yibereye igota amasimi nkuko nabikubwiye. Ikibazo nyamukuru giteza ibibazo u Rwanda n'u Burundi bagasubiranamo, bagombye kuba abavandimwe, bagasenyera umugozi umwe, ni iki? Ni Kongo. Kongo nkuko nabikubwiye bushize, ntabwo Afrika ishobora kubohoka Kongo itabohotse. Bivuze iki? Ubuhanuzi benshi batajya babwirwa cyangwa batumva, nuko Afrika igomba gusubirana ubutwari. Afrika, abanyafrika n'ubwoko bw'Imana, hamwe na buriya bwoko bwa Yuda buri muri Amerika bugiye kuhava mu minsi ije, noneho bakazaza hamwe n'abanyafrika kugira ngo bongere bakore inkoni imwe mu kuboko kw'Imana, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Ezekiel. Ibi ni ibintu bijimije ku buryo abantu badashobora kubyumva. Ni ukuvuga ngo
kugira ngo abazungu bakumire ibi bintu bitagerwaho bagomba kuryanisha abanyafrika bakarwana bakamarana, noneho wa mugambi w'Imana wo kuzana Afrika hamwe ugasubizwa inyuma cyangwa se bakawukumira, niko batekereza. Ariko nk'uko barambikubwira, ntabwo ushobora gukumira ubuhanuzi. Hano rero mu Rwanda barakomeza bavuga bati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungire arasubiza ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze. Hashize iminsi Perezida w'u Burundi avuga amagambo y'agashoza ntambara, anagaragaza ko igihugu cye cyiteguye gutera u Rwanda ko kizarutsinda ku rugamba. Aya magambo nigeze kuyumva bavuga ngo u Rwanda n'u Burundi ngo byamye birwana kera, ngo nta na rimwe u Rwanda rwigeze rutsinda u Burundi. Narabibonye ndabisoma. Urumva ko Abarundi bihagararaho bakavuga bati Abanyarwanda ntimwadutse. Ariko mu by'ukuri abashaka intambara ntago bazi uko irangira. Bashobora kuyitangiza ariko nta umenya uko irangira. Aha rero niho herekana ko intambara bavuga, kuko mu minsi ya nyuma twumva ko hazaza ibihuha by'intambara. Urabona iyo bashaka kuyigira intambara y'isi yose bayivana iwabo iyo ngiyo ubwota amasimbi bakayizana muri Afrika. Tuvuge nimba M23 ikomeze guteza intambara hariya, Kongo igashaka kwirwanaho, Kongo ikazanamo ibindi bihugu, u Burundi bukinjiramo, u Rwanda rukajyayo, Ubugande bukajyayo, za Kenya, za Tanzania. Urumva ko ni ya mateka yisubiramo, azisubiramo nk'uko byagenze kuri Amini. Bivuze ngo rero Umurundi cyangwa Umunyarwanda wibereye mu cyaro, wibereye mu bye, nta nyungu n'imwe azavana muri iyi ntambara. Ibihugu bizasenyuka, ariko byanze bikunze ukuri kuzajya ahagaragara. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni uko Kongo igomba kubohoka kugira ngo n'ibindi bihugu byose bya Afrika birebereho bibohoke, bize hamwe byongere bikore ya nkoni imwe mu kuboko kw'Imana nk'uko nabikubwiye. Inkoni imwe bizagenda gute? Abantu bashobora kuvuga ngo ni ibya politiki, ngo ni iki? No. Ijambo ry'Imana uko Imana irikora ntabwo ari ibingi abazungu badushyiramo iyoza bwonko ngo dufate Bibiliya uko bayishaka. None se niyo mpamvu wakwibaza imyaka n'imyaka irashize dukurikije ibyo batubwiye ntacyo tubona. Ariko ukuri kwabyo ni ukuhe? Nuko ibintu by'iminsi y'imperuka biba imbere y'amaso yacu. Ibihugu bibera mu bihugu, ntago bibera muri Bibiliya nubwo Bibiliya yabyanditse, aho bisoreza mu kuri uko bigenda bisoza bitwitura hejuru. Bivuze iki rero? Bivuze ko bo bazi ubuhanuzi neza, bazi ko Kongo niramuka ibohotse ikabohoka bizaba birangiye ibyabo, kuko nicyo gihugu Imana yavuze kizaba gikungahaye ku mabuye y'agaciro, igihugu gifite ubutunzi bukomeye cyane ku isi yose. Nta kindi gihugu kimeze nka Kongo. Nuvuga ngo iki rero? Nuvuga ngo u Rwanda rushobora gusanga rukoreshwa nk'igikoresho cy'abazungu, kuko abazungu ntabwo bashaka ko Abanyafrika twongera kujya hejuru. Ariko uko bigaragara, uko bimeze, ntabwo bashobora kubikumira, ntibashobora kubihagarika. Kubera iki? Muri Amerika hari Abisirayeli b'abirabura ari ubwoko bwa Yuda. Ni ibintu twashunguye, nabikweretse niyo mpamvu namanje nkwereka bino bitabo nanditse mbere y'imyaka 10 y'uko ibintu biba muri Ukraine bikaba. Ibyo mu Rwanda nabyo tukabyandikaho. Ibi nabyo by'ubwoko bw'Imana ko arabirabura tubimazemo byibuze imyaka iri hafi gukabakaba 12-13. Ni ibintu tuzi neza ko ubwoko bw'Imana barabirabura bidasubirwaho. Uko bari abazungu baje kuza, uko baje kujya muri Israel, nabyo ni ibintu navuzeho cyane, nakoze amavideo wabireba. Ariko reka tugaruke iwacu mu Rwanda no mu Burundi. Aya magambo baterana, urabona mu kwezi kwa kabiri abaturage bo muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda, aho Ndayishimiye yababwiye ko biteguye guhangana n'u Rwanda. Mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turaziranye. Mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha. Uwo ni Perezida w'u Burundi ubwira Abarundi ngo ntibigeze babanesha. Ubuse nibwo badushobora? Mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. Mu Kirundo iyo byavuye ubwo Abarundi badusobanura neza, ariko sesengwe nshishije urumva ko kurunda ubwo baharonze imigogo imirambo yabo
bivunye, niba bivuna abanzi nkuko babyita mu Kirundi, ariko natwe uko tubizi mu Rwanda twumva ko amateka y'u Rwanda tubwira ko u Rwanda nta rimwe rugize urutsindwa. Niyo abarundi abantu ntibigeze batsindwa, abanyarwanda bakavuga ntibigeze batsindwa, ubwo urumva ko bazakiranurwa n'iyo ntambara, ariko intambara iza jyana benshi b'inzirakarengane, kumbi abazungu ari bo babiri inyuma. Urumva rero bagakomeza bavuga bati President Ndayishimiye ntihagarikiye aho gusa, ahubwo yagise ajya kuri Twitter X, isigaye yitwa X, ati nyuma y'ibiganiro twagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, ariko urumva ko dushyize mu kuri ari byo ndi burangirizaho nkubwira uko ngewe mbona ibintu, uko ibintu bimeze, nkurikije ubuhanuzi, ntakurikiza ibyo nzi, ntakurikiza ukuri uko guteye, n'ababiri inyuma bose mbona ko Kongo n'u Burundi bafite ishingiro, n'ubu bwose birengagiza ikibazo cya FDLR, bakavuga bati nibasubire iwabo, nibaganire n'iwabo. Ibyo n'ibindi bibazo ntibishoboka, n'ibindi bidashoboka. Kugira rero bya bishoboke, hagombamo ukuboko kw'Imana kuzabisobanura. Ariko ari nayo mpamvu ubona Kongo n'u Burundi bamaze kumenya uko umukino uteye. Ntabwo bageze bajya muri ya nama ya EAC, nta nabo nabonye muri ya nama y'ibihugu bya Afurika y'Ubundi. N'uvuga ngo iki rero bira bigaragaza ko neza bazi gahunda z'abazungu, bazi uko gahunda z'abazungu zikoresha abanyafurika kugira ngo baryane bajye mu ntambara. Abarundi barabizi neza. Akari bo mpamvu bari kuvuga bati, yasuye kuri Twitter aravuga ati abarundi mwe maso kuko nta uzi umunsi w'umujura, ariko ko bivugika mu Kirundi nibyo gutwenza wa mugani w'abarundi. Inyuma y'ibiganiro bagiranye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda, abaye biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi, nibasubiza mero mwisaho, basubiza mero mwisaho nkuko nabikubwiye. Ariko abarundi b'umutima mwame mugavye kuko nta wuzi umunsi w'igisuma. Aya magambo iyo munakubenguriye igisuma, urumva ko u Rwanda rubifata, byanze bikunze buriya narwo ruzasubiza. Kandi ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ngo yasubije, waravuga ati yatangaje ko Perezida w'u Burundi yarenze imvugo zo gutera u Rwanda, akanatangira kwisuganya ngo azabishyire mu bikorwa. Urumva ko u Rwanda niba rubicungira hafi, rwo ruravuga ruti aya ntago ari amajambo gusa mugani w'abarundi w'abashinga ntahe, ahubwo aba bantu abashinga ntahe ni ukubarebera hafi, kuko nitutareba neza ahubwo barotwivuna bazotwivuna. Byari bavuga ngo tuzokumesa, niba rukumesa ndabona ari byo bashaka gushyira mu bikorwa. Komeza bavuga bati rero abarundi bohereje abasirikare kurwanira ingabo za Kongo ngo kurwanya M23. None M23 ni muri Kongo, abarundi bakajya kurwana nabo bafashe za Kongo. Ibyo n'ibindi bibazo sinumva u Rwanda ikibazo rwakabigizemo. U Rwanda ahubwo rugomba kurazwa inshinga na FDLR, niba ishaka kuza, niba ishaka kugaruka yo bakareba ko bayivuna, kuko ibyo basize bakoze mu Rwanda 94 ntawe utabizi. Ariko urabona aho umukino ukomerera nuko Burundi bwinjeyo, Kongo ikavuga iti no mutureke, igihugu ni icyacu. Ariko kuhanuza bivuga nko nabikubwiye, Kongo igomba kubohoka, wabyanga wabyemera, niyo maherezo, niko kuri niko bizarangira. Kavuga bati rero boheje abasirikare bajya kurwana muri Kongo, barwanya M23, bakaba noneho ngo banatangiye no kurwanya u Rwanda, ndetse hari n'imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo Ndayishimiye Perezida w'u Burundi akaba zivuga ko gushaka gutera u Rwanda, ko izo mvugo zidatangaje. Ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yabivugiye i Addis Ababa muri ya nama imaze iminsi habera. Yavuze ko ibiganiro byabaye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo byashimangiye imyanzuro ya SADC na EAC yuko ibiganiro hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo bigomba kubaho mu maguru mashya, ndetse intambara igahagarara. Tuvuge nimba u Rwanda ruvuga ruti hano harimo ibintu bita diplomasi, umenye ko diplomasi ni amacenga akomeye. Umuntu avuga ngo ari muri diplomasi, umenya ko ari amacenga n'uburyarya bibiri inyuma, kuko diplomasi ni iki? Uravuga ngo intambara ihagarare,
abandi bakavuga ati twiteguye gukomeza, noneho ahubwo M23 igakomeza ijya gufata ibindi bice bya Kongo. No kuvuga ngo ni ya diplomasi nyine yo kumunwa ariko mu bikorwa ari ibintu bibiri bihabanye. Niyo ayo masezerano aravuga ngo intambara ihagarare, Uburundi bwo bukaba buri gushyira imbaraga hamwe ngo na guverinoma ya Kongo ngo byiyemeza gukuraho ubutegetsi mu Rwanda, banakusanya imitwe irimo za FDLR na Wazalendo kugira ngo babafashe muri uwo mugambi. No kuvuga ngo ibi bintu ntabwo byoroshye, ariko u Rwanda narwo ntishobora guhagarara, kuko burya iyo ufite serivisi zishinzwe iperereza mu gihugu no hanze, ugomba kumenya ibijya imbere n'ibintu bipangwa. Ejo bundi nanone wabonye Kayumba yaje ku mateleviziyo yo muri Afurika y'Epfo avuga ku by'intambara, avuga ku by'imirwano. U Rwanda rwo rukavuga ruti ba Kayumba na za Kongo n'u Burundi bari kwishyira hamwe, bo bashaka gutera, akaba ariyo mpamvu M23 yahise itera itunguranye kugira ngo iburize mu mugambi. Nibyo bivugwa hirya no hino ku batabyumva hanze, bigaragaza ko rero bashobora kuba wenda baratahuye umugambi wabandayishimiye na Bakisegedi na za FDLR, bagahita bashumuriza M23, ariko nanone umuzungu ari ubi inyuma. Nakubajije ntiwibaze impamvu Trump akiza ku butegetsi, u Rwanda rumaze kubonana n'Ubufaransa, nibwo M23 yahise itera ihita ifata Goma. Uko bimeze rero, urabona ko Abarusiya nabo bari byinjiramo bashaka gufata uruhande rwa Kongo n'u Burundi, ukaba ubona ariyo mpamvu u Burundi bufite ijambo amugani w'Abarundi b'abashinga nahe. Niyo mpamvu nakubwira ni abazabihomberamo ni Abarundi, ni Abanyarwanda, ni Abanyekongo, ariko byanze bikunze igihugu cyamenetsemo amaraso nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Igihugu kimenetsemo amaraso bigomba kugenda gute? Kereshwa andi maraso amenetsemo. Niko bimeze mu ijambo ry'Imana. Twarabibonye mu Rwanda ko byagenze 94, twarabibonye hirya no hino, kuko iyo igihugu kimenetsemo amaraso byanze bikunze kugira ngo icyo gihugu cyezwe kigomba kumenekamo andi maraso. Ibyo rero bikagendana na bwa butaka bw'u Rwanda nakubwiye bwagiye kuri Kongo. Hari ubundi butaka buri kuri Uganda butajya buvugwa, ku kisibo ku Uganda butajya buvugwa, hakavugwa muri Kongo gusa. Nuko se wenda ubwo mu Uganda budafite amabuye y'agaciro, nkuko ubutaka bwo muri Kongo bwuzuye amabuye y'agaciro, nkuko ijambo rivuga ko icyo gihugu kizaba cyuzuye amabuye y'agaciro, kizaba gikungahaye. Akaba ariyo ntambara iri kuba kugira ngo ubwoko bw'Imana butamenyekana, ariko byanze bikunze ko bizagenda iriya ntambara izarangira igihugu cya Kongo kibohotse. Nikimara kubohoka neza, kikabohoka burundu nkuko byigaragaza. Kurabona ko Bakisegedi bandayishimiye Afurika y'Epfo ntabwo bikoza abazungu na rimwe, ntibikoza abazungu na gato, bamaze kugeza abazungu gato, ahubwo twege tukaba tukiri inyuma y'abazungu dukorera mu kwa kw'abazungu, ariko bikaba bizatugiraho ingaruka zikomeye cyane. Nubwo twazatsinda iyo ntambara by'igihe gito, cyangwa se tukisubiza ubwo butaka nkuko byahanuwe, ababivuga mu buhanuzi bwa Mamagane, ababivuga mu bundi buhanuzi bwa bwose. Ubwo butaka buzaza, noneho bizagenda gute? Intambara nirangira, ese tuzisanga dutsinze koko cyangwa turadutsinzwe? Kuko wibuke Afrika igomba kuza hamwe igakora inkoni imwe n'ubwoko bw'abirabura bari muri Amerika bitwa African Americans. Bagomba kuza hamwe bagakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana, niko ijambo ry'Imana rimeze. Niwo musozo w'ibi byose, kuko byose bituruna kuri Afrika, kuko byanze bikunze Bibiliya ibyabaye byose byinshi bya kera, abanose muri Bibiliya barabiraba byabaye muri Afrika. Afrika niho hari igihugu cy'isezerano, kandi wibuke ko Kanani yari kuri Afrika. Nkuko barambikubwira, ubutaka ntibwimutse, niyo ubutaka butarimutse. Rero Kanani yarahawe Israeli, Kanani ikaba yari muri Afrika, ubutaka bukaba butarimutse. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'isezerano kiracyari muri Afrika. Akaba ariyo mpamvu ubona intambara ziri kugenda ziva hirya iyo ngiyo za Israel, ziva za Ukraine, ahubwo zigana hehe? Zigana muri Afrika. Kubera iki? Kubera ko abirabura benshi bamaze gukanguka, bamaze kumenya umwanzi wabo ko ari umuzungu udashaka ko batera imbere. Baze nawe kuba dukungahaye, dufite ubutunzi bumeze kuriya, tukaba twitwa abakene, abatindi nyakujya. Birababaje,
biteye n'agahinda. Ariko igihe n'iki gihe cyarageze kugira ngo abanyafurika bakanguke, bongere bamenye abari bo ko ari bo bwoko bw'Imana, noneho baze hamwe basenyera umugozi umwe, baneshe batsinde umwanzi wabo ari umuzungu. Ibaze nawe umurundi n'umunyarwanda barapfiki, umunyarwanda n'umunyekongo n'umukongomani barapfiki. Ntabwo ari ibintu byakabaye biba muri iki gihe turimo, kuko no kugira ngo ibihugu by'abazungu biri kurwana muri no minsi nuko bifite inyungu cyangwa se bigamije kujyana kuri ubwo buhanuzi kugira ngo ubuhanuzi butazasoza. Nabyo nabikumiriramo impamvu bashaka Uburusiya cyane, nuko babagamiye gahunda zabo za Satani kugira babusenye. Bashatse gukoresha Ukraine nuko nabyanditsemo hano, myaka 10 mbere yuko intambara iba. Ukraine bashatse kugira ngo bayikoreshe nk'agakingirizo kugira ngo basenye Uburusiya, ariko byarananiranye. Amaherezo yabyo uzaba yumva, uzambwe ngucire ku mayangi uko bizagenda. Ni ibintu ugomba kwitegura, kuko ubona ahubwo none biri kugenda bijya he, bigenda muri Afrika. Naragize avuga ni rero bashinga naye Barundi, Banyarwanda, Abanyekongo, nta nyungu nimwe dufite mu bintu by'intambara. Ntabwo ibihe turimo twagombye kuba dutekereza intambara, ahubwo twagombye kuba dutekereza turi bande, twavuye he, niwe mugambi Imana yatwoherejemo muri ino si kugira ngo dusoze, kugira ngo dutware ubutware, tubure urumuri rw'intama zazimiye, twongere twubake bwa bwami nyabwo bw'Imana. Ubwo Kristo azaze atubere umwami, tumubere abantu be nk'uko isezerano ribivuga. Umwanzi rero arabizi, Satani arabizi n'abambari be, cyane cyane abazungu babiri inyuma, kugira ngo tumarane aho kugira ngo twubahane, twuzuzanye, dusenyere umugozi umwe, twongere dukore ya nkoni imwe. Nibyo bibiri inyuma byose, kandi bikazarangira ukuri kugaragaye, kuko ukuri guca mu ziko ntigushye. Naho abavuga ngo umunsi w'igisuma ntawumenya, cyangwa abandi bakavuga bati tuzakwivuna, abo bose twabwira tuti muna muri cumu, kuko byanze bikunze nihadapfa nyir'urugo harapfa igisambo, nk'uko bari kubivuga ngo ndayishimira hagati y'urupfu n'umupfumu. Akongeraho akavuga ati ahubwo mwitegure igisuma ko ntawumenya umunsi. Ibyo bigiye kujya hagaragara ko byanze bikunze iyo Satani agusunitse nawe ukamukurikira, byanze bikunze umugambi w'umubisha ujya mu bikorwa, noneho abandi bakigaramira bakarebera ku ruhande mu gihe abenegihugu bamarana. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.